Robert Tukamuhebwa umuhezo w'umushikirwa mukuru w'ihango mu district ya Kisoro yahamye kweyongera ko kutaha kw'empunju mu Uganda okurugwa mu yangari ya Congo kandi ubwo hata abantu barikwingana 15 nibo barindirwa ha kampu y'empunju ya Nyakabande mu district ya Kisoro. These people keep running away from the conflict, and when we interview them, they tell us they are running away from insecurity because they are, as the other forces captured the territory in North Kivu, the M23. Nagira ngo biro bishatu nibohereza empunji ziri hagati ya 5 na Rushanju okuzumya igendeje kuzama empunji nka Cyangwari Rwamwanja na Kivale n'ahandi. Even after 3 days, 4 days, we relocate some of these people to the settlement camps. We normally take between 500 and 700 to Nakivale, to Rwamwanja. Robert Ashoborire yagira ngo 500 ya Uganda obwambwe nwirinzirwe munonga okurwanisa omuntu wena wakubasa kutahera abaturage. Our borders, both from Chanika, Bunagana to Mupaka to Nteko, all our borders are still safe and secure. I want to thank our security agencies, the different security agencies. Robert asimira abaturage abo kwemera bakatura n'empunju mu cyanga batarukuziteganisa empunju z'umuziro kutaho mu Uganda zo ziriyona zisima bahicara ba M23 ngo umwanyo gw'aba M23 barumu hari yakasinje wagerageranisa n'ahanda harimo abahicara ba Wazalendo abarukutahira abatura babatusa bakasiga babita vita ndio natuma tunatoka kule na maisha mubaya na krizi hatuna vya kukula basi njala njili kwa tafuta tuone tunasema ngati kimbilia huko hatujue juu Wazalendo ndio biko na kamata mubaya lakini ba M23 wanabafata wanabapiga maybe nashindikana ubona ko ndabaye M23 bakomeze bayoboririya kubera kuva bagera ho ndakibazo cyabo ndakibazo kibito turabareba ho pe abana ari guhungabanya umutekano na nabo twabazarendo nabo Ombeni Kirmantine nyina w'abana mukaga okurugwa mu kibuga cya Goma nagira ngo bahicara ba M23 tubaru kurinda buroka ngo mwena ho batari abahicara abandi no babatahira. Donc aba M23 bo bari gutambuka ku manywa nijoro ndo bakunze kutambagira cyane mu makariti. Sasa bari gukarikire bumaze kwira abazana bakona bakinjira mu mungini bakiba no kwica abantu. Gasha kwa Keta tuzarirwe.